Yes, munyemerere tugaruke kuri aya makuru. Ni kuri tariki ya 22 Kamena 2026 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa byongeye guhurira mu biganiro bikomeye. Ni biganiro byabereye i Addis Ababa muri Ethiopia. Muri ibi biganiro rero byarangiye u Rwanda na Congo byongeye gushyira umukono ku masezerano mashya agamije n'ubundi gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byombi. Ndagira ngo rero n'ubundi twinjire mu buryo burambuye kuri aya masezerano u Rwanda na Congo byongeye gushyiraho umukono. Na makuru n'ubundi agaragarira mu itangazo yasohowe nyuma y'iyi nama. Ni itangazo rero n'ubundi rikubiyemo amakuru menshi cyane ukwiye kumenya y'ibyo n'ubundi u Rwanda na Congo byemeranyije. Gusa ariko iyi ngingo n'ubundi y'amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo Kinshasa ni ingingo idasanzwe kuko niyo yabaye intandaro yo kuba M23 yareguye intwaro. Rero kuri ngubu Congo Kinshasa bisa nkaho yemeye gushyira mu bikorwa ibyo u Rwanda rwari rumaze imyaka myinshi rugaragaza ko biramutse bikozwe byashyira iherezo n'ubundi kuri iyi ntambara ndetse n'aya makimbirane. Rero intumwa za Congo Kinshasa kuri ngubu zigaragaza ko iki gikorwa kigiye gutangira gushyirwa mu bikorwa kugira ngo n'ubundi abo M23 ivuga ko irwanira kandi ko ari nayo mpamvu n'ubundi beguye intwaro kuri ngubu mu by'ukuri bagiye guhabwa uburenganzira bwuzuye nk'uko M23 yabyifuzaga. Gusa ariko igihe hari kuri ngubu ushobora kwibaza ni ese Congo Kinshasa izubahiriza aya masezerano? N'ubundi u Rwanda na Congo byemeranyije ku kwihutisha gucyura impunzi ku bushake. Ahanini za mpunzi u Rwanda rwari rucumbikiye zikomoka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa. Kisekedi Chilombo ni kenshi yagiye agaragaza ko abo ngabo atari abanyekongo ahubwo ko ari abanyarwanda u Rwanda rwita ko ari abanyamahanga. Rero ko badakwiye n'ubundi kumukandagirira ku butaka bw'igihugu cye. Muri bake babandi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuri ubu ngubu Kisekedi Chilombo bwa mbere yemeye ko ari abanyekongo kandi ko bakwiye gutaha. Rero wenda kurikira n'ubundi byinshi kuri ibi biganiro byabereye muri Addis Ababa. Ubundi urarushaho kugenda umenyeramo byinshi ndetse n'andi makuru y'ingenzi ukwiye kumenya kuri ingingo ndayakugezaho. Ikaze cyane. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Albert Murasira yitabiriye inama ihuriweho yahuje u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ari ryo ONHCR. Ni inama rero yarigamije n'ubundi kwihutisha icyurwa ry'impunzi ku bushake. Iyi nama yabereye i Addis Ababa muri Ethiopia kuri tariki ya 22 Kamena. Muri iyi nama u Rwanda, Congo Kinshasa na ONHCR baganiriye ku buryo bwo guteza imbere gahunda yo gutahuka ku bushake mu mutekano mu cyubahiro kandi hashingiwe ku makuru ahagije ku mpunzi z'ibihugu byombi. Itangazo ryasohowe nyuma y'inama rigaragaza ko u Rwanda na Congo byakiriye umubare munini cyane w'impunzi. Congo icumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro b'abanyarwanda bagera ku bihumbi 196,289. Muri bo rero ibihumbi 75,421 bakaba ari bo n'ubundi bakozweho igenzura ry'ibikomye n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande rero u Rwanda rwo rucumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro b'abanyekongo bagera ku bihumbi 84,456. Impande zombi rero zongeye gushimangira ko gutaha ku bushake ari inzira y'ingenzi mu gushakira impunzi ibisubizo birambye no kugira uruhare mu kubaka amahoro n'umutekano mu karere. Muri iyo nama kandi impande zombi zashimye intambwe imaze guterwa mu gucyura impunzi ziri muri Congo zisubira mu Rwanda. Hatangajwe ko kuva muri Mutarama 2025 abantu 8,394 bamaze gutahuka mu Rwanda ku bushake no mu mutekano. Harimo rero 2,347 bageze mu gihugu muri uyu mwaka 2026. Hemejwe ko iyi gahunda n'ubundi igomba gukomeza, aho intego yashyizweho ari uko abantu 10,000 bazaba bamaze gutahuka ku bushake bitarenze uyu mwaka wa 2026. Ku bijyanye rero n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, impande zombi zavuze ko gahunda yo kuzisubiza mu gihugu cyazo itaratangira.
gusa ariko izatangira vuba. Muri make impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bw'u Rwanda nazo zigomba gutahuka. Hanzuwe ko guhera mu Kwakira 2026 Congo izagena uduce twibanze tuzabanza kwakira abazatahuka hashingiwe ku bushakashatsi ku bushake bwo gutaha ndetse n'amakuru ajyanye naho abo bantu n'ubundi bakomoka azatangwa n'u Rwanda. Muri make impunzi z'abanyekongo zizatahuka cyangwa se zizacyurwa, hazacyurwa izi byifuza. Muri make uwifuza kuguma ku butaka bw'u Rwanda ku mpamvu yagaragaza azaguma ku butaka bw'u Rwanda. Iyi gahunda rero ibaye n'ubundi mu gihe ibihugu byombi bikomeje gushakisha ibisubizo ku kibazo cy'impunzi kimaze imyaka myinshi gifitanye isano n'umutekano muke n'amakimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari. Rero mu by'ukuri iyi ngingo ifite icyo isobanuye kandi gikomeye cyane n'ubundi ku mubano w'ibihugu byombi urumaze imyaka myinshi umeze nabi na n'ubu ngubu uracyameze nabi. Ariko iyi ntambwe n'ubundi yo kuba ubutegetsi bwa Congo Kinshasa bwemeye gucyura impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bw'u Rwanda ni intambwe n'ubundi ikomeye cyane igaragaza ko iyi ntambara ndetse n'aya makimbirane biri mu nzira yo gukemuka. Kugeza rero kuri ubu ngubu n'ubundi bamwe bagaragaza ko Congo Kinshasa nubwo yemeye iki gikorwa cyo gucyura impunzi zayo ndetse igafasha u Rwanda mu gucyura impunzi z'abanyarwanda ziri ku butaka bwa Congo Kinshasa, ngo rwose bya Congo mu kubahiriza iyi gahunda yo gucyura abaturage bayo bari ku butaka bw'u Rwanda mu by'ukuri byahangwa amaso mu gihe byaba byakozwe, naho ubundi ngo kuri ubu ngubu ngo kubyizera ngo ni ibintu bigoye cyane. Kuko ni Kisekedi Chilombo ni kenshi yagiye yemera gucyura impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bw'u Rwanda, ariko nyuma akaza kwisubira agaragaza ko abo ngabo rwose atari abanyekongo ahubwo ko ari abanyarwanda. Kisekedi Chilombo abo yita abanyarwanda si abanyekongo n'ubundi bari ku butaka bw'u Rwanda gusa, ahubwo bari abanyekongo bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse nabo mu bwoko bw'abatutsi n'abahima n'abandi batandukanye n'ubundi bafite ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'imico y'abanyarwanda. Abo bose Kisekedi Chilombo yari yaranze n'ubundi kwemera ko ari abanyekongo kandi ko impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bw'u Rwanda no muri Uganda zikwiye gutahuka. Kuri ubu ngubu rero Kisekedi yemeye n'ubundi icyo cyifuzo u Rwanda rugaragaza ko icyo ngicyo ari cyo gishobora n'ubundi kuba intandaro yo gukemura ibi bibazo byose cyangwa se kuba intangiriro y'amahoro n'ituze n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Kugeza no magingo yangaya n'ubundi ibyo ngibyo nibyo twavuga ko ari iby'ingenzi mu byafatiwe cyangwa se ku myanzuro yafatiwe muri biriya biganiro byabereye i Addis Ababa muri Ethiopia. Rero ONHCR cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi naryo rirasaba ibihugu byombi kuzubahiriza iyi gahunda neza yo gucyura impunzi. Bitari ibyo ngibyo n'ubundi hazashyirwaho gahunda yo gushyira igitutu ku bihugu byombi kugira ngo ikibazo cy'impunzi gikemuke kandi abifuza n'ubundi gutaha mu mahoro babe bacyurwa vuba ahangaha. Rero nk'uko byumva u Rwanda impunzi rufite ku butaka bwa Congo Kinshasa ziracyari nyinshi cyane kandi izo rumaze gucyura ni nke cyane, nizirenga 20,000 nta nubwo zigera yewe mu 20,000. Kuko n'ubundi nk'uko wabyumvise Congo igaragaza ko icumbikiye impunzi z'abanyarwanda zirenga 100,000. Rero muri zo n'ubundi u Rwanda ntiruracyura na 1/3 n'ubundi cy'izo mpunzi. Ngayo nguko rero uko niko kuri wamenya n'ubundi kuri ibi biganiro byabereye muri Ethiopia byahuzaga n'ubundi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa.